Flaberke vise po klubovima i danju i noću. Na slikama koje se objavljaju po netu možete ih vidjeti kako ludo đuskaju uz veliku količinu alkohola. Nikada nisu neraspoložene osim kada ne mogu da izađu u omiljeni klub. Špicasti drečavi nokti, jaka šminke, malo garderobe, tako ćete ih prepoznati, mada u posljednje vrijeme znaju da furaju i široke majice kao i ogromne naočare, jer je to in. Ako odlučite da se zabavljate sa Flaberkom, spremite se za neprospavane noći i znajte da je šansa da ostanete kod kuće i zajedno gledate film ispod nule. Sponzoruša, namunjene ribe koje su sređene čak i kada se tuširaju, dok razgovarate sa njima grudima će vam izbijati oči. Potrazi za novim mučenikom koji će plaćati njene nove silikonske usne i ostale hirove, ovaj tip djevojke suravati vaš novčanik iz svakog mogućeg priklika. To su naravno solarium, nakit, skupocena i markirana garderoba i šminka, i naravno elitna mjesta poput najboljih hotela ili restorana u koje morate voditi ovakvu osobu. Kada se zakači za vaše pare, teško ćete je se otarasiti. Muškarače, isprva ne možeš da razlikuješ da li je muško ili žensko, a ako progovori možda i prolazi, ali ako ima dubok glas, zaista ćeš biti u rebusu. Kratka kosa po nekom nepisanom pravilu, svetlo smeđa i držanje jednog pravog muškarca je ono što je glavna karakteristika ovih devojaka. Široke trenerke i dugsevi, ali odlasci na utakmice, mada naravno to ne mora da bude uvek slučaj. Neke samo mnogo psuju ili znaju da budu neuredne u odnosu na sponzoruše, zaista su mnogo bolji izbor, ali pazite da ih ne iznervirate, jer po nekom nepisanom pravilom jako dobro zabadaju u glavu. Udavače, sad ako vam se na prvom sastanku privali na gajbu i insistira da se viđate svakog dana, zove vas minimum 5 puta i uz to šalje gomilu SMS poruka, možete pretpostaviti da ste naletili na udavača. Naravno, uživa da govori o porodici, deci i budućnosti, ali nikada vam otvoreno neće reći da li želi da se uda. Za vas, naravno. Ozbiljan znak da izađete iz ovakve veze je prvi zajednički album koji će napraviti već posle mjesec dana, slike na fesu i patetične pesme koje su namijenjene samo vama, što naravno neizostavne. Ove devojke nisu loše, tačnije nemaju lošu namjeru, ali najčešće ono što žele, čitaj brak, traže predano i prebrzo. Na ulici jer nećete prepoznati zato što nema fizičke karakteristike kojima se može odati, dakle ima ih u svim oblicima i veličinama. Dame, malo ih je, ali dalje postoje, visoko podignute glave, graciozno koračaju pločnikom, lijepo su vaspitane, a isto tako izgledaju. Umjerene su u svemu i ovakve devojke ćete sa ponosom predstaviti porodici drugojima i bilo kome, znaju šta žele, iako su jako nježne i krhke. Tako ih ujedno morate paziti i držati kao malo vode na dlanu. Ako ste rešili da izlazite sa jednom pravom damom, morate povesti računa o svom ponašanju i manirima, otvorite joj vrata, pridržite kaput i ostala sranja. Tatine djevojčice vole svog tatu do besvesti i uvijek će vas porediti sa njim ili vam pričati o tome kako je on jedan izuzetan čovjek, ne kažemo da nije. To će se odvijati nekih pa 95% vremena. Ove devojke su obično dobro materijalno obezbeđene i nerijetko su jedinice kojima su roditelji poklanjali dosta pažnje, pa sada tu pažnju traže od vas. Ajte što je traže, već to koliko god da se trudite, nikad nećete moći da prestignete taticu, jer je on uvijek na prvom mjestu. To je pravilo koje morate zapamtiti i poštovati. Amin.